pagdinatan, Sally. Saan ko nga amo, Apolonio? Madanang ka nga. Tanya ko mati pagtanagam. Kasanon, numaamon ti asawam katrautan na. Anya? Saan ko akayat ti may iskandalo? Saan ko akayat ti may babain? Siya ti makamugin ni Linda. Sana parikot na jay. Makaraman kanyak na pagaramidan na kahit tisana na saya. Kasanon no idaron na ka. Di ba ikat mabalot ta adwa? Saan na nga ramidan day ta? At nga rin mabalin na no saan ko na kayat. Saan ko nga amo? Ngamladingitak. Saan ko pa'y amapat ganday ta nga ibagbagam, Apolonio? Salapan nakibiyang dahi manang Sally. Nang tiba kunak, at panunot ka kumay ti maminribo sakbay amakidan laka kanla kay Apolonio. Mariribo ka na, Keba. Ngamin, marik na nga gayatak kin Apolonio. Tilaan ka adan asawa na, titaklalapad. Agpanunot ka kumaan na imbag kunak manan. Narigat ti maikurso iti basol. Eba, Wen, saan abasol ka agayat takarbangan tayo amin dayta. Ngam, nasken ba't akitaam narumbang nga ayatam ti may sa tao. Amom nga adal asawa nila kay Apolonio. Iso asaan ka kung mga agsagmak iti basol. Eba, No saan mo akayat nila kay ni Astor nalakayan abaro. Pa'y matla siguro ti sabali nga agaran to kan ka? agyaman nagkan ka, Eba. Talaga, mariribo ka nak. Ngamin, pilitan nak ni Apolonio nga agdin na kamin. Kan, dahito pati may bagakan ka, manang Sally. Amom, bisyo nan sa amin, bisyo. Kaya't mo asawan, si Kanto, timang biyag kan kwa na. Pagsarita taman ay tinawang, Astor. Nay, anya ko matipagsaritaan ta. Anyo timbagbagam kinisalit at di kayat akadin na. Damagam kan kwa na. Apay asak ti pagdamagam. Bagi kaya ti bagi na. Panunot ko ayat ti panunot kan riknak ayat ti riknana. Nagadong amom. Luko. Sinalbag ka. Dinisnog nak mutlatan. San lang aday tati maramanam ganyak no di mo sardingan ni Sally. Kan padpadaksin nakin kwa na. Gloko kakten. Tanak man ngay ramraman iti parikot mo kan Sally. Pagbabawyam dayto nga panang disnog mo kanyak. Danto aldaw mo. Kumari ka? Uts! Di nakpilitan amang tutupkan ka. Di lumaban ka ta makita. Oh. Nalaing kang aglisya. Kunak mo ta di nakpilitan. Kunak mo lang si Kalang ti makabal. Agbabawi ka itinarabit mo kanyak, Astor. Loko! Kat no si katim mo na anang danog kanyak. Inuktaran na kay... Ano si Kalaang? Saan kang atrasan? Buray-rayik to pa'y lakit diti bakrang mo, loko. Ala, anya tinapasamag kan ka, Apolonio. Nablak ayan mo tamay sa amatamon. Nagtinanog kami kini Astor. Anya? At danto aldaw na kanyak kaya. Saan ang mabaling? Gapo ka di kanyak? One. Isuday tantikon ko nak. Saan ko akayat ti may ramraman? Saan ka may ramraman? Ririmi lang dito eh. Anya ako nam asa anak amay ramraman. Kitsak ti puon tinagkinabilan nyo. Uray bay. Saan, Apolonio? No kastamat laeng. Saan kayo laengan ng umay ditoy? Anya? Saan ko akayat ti kasta? Sakit din ti pagapapaan nyo. Saan lang aday ta ti mapasamak manang Sally. Nakalkaro pa'y no maamuan ti asawa nila kay Apolonio. Ada kayo ti paglulukwan na. Maamuan na ata? Sigurado day ta Anya? Langro na kat nagririndala kay Apolonio kunday jay nga Astor. Iso lakit diti mangibagakan bakat na. Anya man tan? Ay na po Sally, narigat ti sumbrak iti ka sa relasyon.
Patyan na ko ma. Sa bagay. Puno nga darignak ka na Apolonyo. Awan pa'y napasamak ka da kami. Saan ko pa'y nga inuwanan ti kaya't nangagdan na kami. Kasi tiday ka. Agdun na kayo adik kay pay mat-agasawa. Agbalin ka lang akabit. Kaya't mo nga rod, akabit ka laan. Ay, saan ah? Nukas na nga rod, agpanunot ka alasaya at manang. Itapay lang at parikutan. Oh, di ad-addan to no, agdun na kayo. Kat maamuan ti asawa nila kay Apolonyo. Diyos ko, anyat na pasamak mo, Apolonyo. Awan. Agidasar ka man kay dita mabisinak. Sige, nga maawan masida. Manglukat kalaangan iti delata. Nya. Adalinutok itay adinengdeng. Ngam naimasan dagiti anak mo. Awan Silvio. Sanyo nga mo ti kabalayo. Kabalay ko na. Katuan. Maibilang ka di pa'y akabalay da ka. Idinto ta sumangpet sa antar aramidam. Anya. Sumangpet ka laang no kay kayat mo. Kaya mo mikitikat nagdin na kayon itikabit mo. Anya. Saan aya nga isuti ipangpangas mo? Nga agdin na kayon itikabit mo? Nangalam ka dagiti nga ibagbagam. Ah. Siguro. Ni Astor tinang ibagaking kanya. Sakbay pa'y amay karangukong ka itibasol. Agpanunot kan Apolonyo. No saan kami anapatagkan ka? Ipatag mo tabagin. Buwisit kid di. Maturog ak man langin. Bay amon tamangan dida. Imbis a pakaninak. Pakaninak iti sermon. Nangit ko nagsubang kayo manan kinila kay Apolonyo nanang. Kasano? Adablak ay na. Kan nagkabibaw pa itingiw-ngiw na. Anya? Siguro ada na kariri na. Guguna na. Lakit di ah. Amang ano nagitimot lang kainuman na uno kasugtugal na na. Di na matimbaga no asino tinakariri na. Ay na, no kasta na lang. Saan nga dayo madamag tayo to anatay dita nga naiwalang. Anya? Diyos ko, saan ka kumamot? Ngagsarita iti kasta iti amayo anak ko. Ay na, sorry lang nanang. Napukaw na namin pinsan ti respeto kan ko ana. Anak, Amok, apakabasulak na ito itakamakit nga rod amakon ko na. Nga may sumad lang tagar aramit, guguna na adi, pailakit. Nga po. anak ko. Oray kaste kadakas ti amayo. Isulat ta ti amayo. Wun, ngam no labsan ti agsao. Itikas di nga aramidon na. Awanan, adda pa'y respeto ay mabati para kan kwa na. Kat nupudno tinaidanon kada kami nga adda babae pagluklukwan na ay. Lading ito milangan nanang. Nagsarita kami kin manong. Paibalod mi na, no makaala kami iti ebidensya, iti relasyon da, iti dahi babae. Anya? Saan ko amawatan ti bagit? Apay ani Apolonyo tinakarignaag iti kastoy. Amok lang arunin nga da asawa na. Amok pay. Abasol ti pan nakirelasyon ko kan kuana. Apay nga isupay ti. Anya ti aramigdak. Anya ti kinunayo nanang? Pimanaw ni tatang? Uwan anak. Adda ka noon nakakita kan kuana nga adabag na. Anya? Iso akinitak dagiti bado na. Ket pudno nga adu ti awan. Sa di naman tati napanan na. Saan ko nga amo? Agdamag kayo akan ang kalastor, ang mga namuna. Jaklamo. Ngamin kat nagririda. Nagkinabil da pay. Kasta? Sige. Padaasat ti agdamag. Ngam no daduma, no panunutan. Apay asapulo niya pailaan. Ngamin, amang ano. Oh, adya. Amang ano na paano ni tenti babae na, agdan na dangatan. Ah, Kut no kasta tinapasamak, baybayan yun. Nagsarita kami kan manong John no anya tinasaya at ngaramidon tayo. anak. Uray kas ni tatang yo. Inayat ko lata.
Isula ang taada iti puso. Nadula amin, daytan. Inayat ko iti awan ka asping na nidatangyo. Ngam ti panangisukat na kadatayo. Ikaslasaan kun akabaalan nga awatan. Isumot nga rod. Ay, ayaw to niyo pa ilahan. Isukat na kailang nga rodan. Kat, anya nga rod ti kaya ti asawa ni ti daytan, nana. Saan ko nga amo? Ngam nasakit launay tinakam ko. Kalpasan ng impay ko amin a panagayat kan ko na. Naaramin na kanya, tikas to'y. Oh, anya. Naragsak ka katimat lang. Uwan, Apolonio. Mabuti nga, iti mabalin nga ibunga dahito nga inaramid ko. Awan rumba nga pagbutngam. Saan ka matabaybayan? Kasanon no, agiwayat iti addang ti asawam kat mabalod ta. Din to aramitin nilinda dahi ta ko naktuman. Dagiti anak mo, Oh, awan na gidye. Awan maramidan da ko nakmanan. saan ko nga amo? No apay kat ngamin, pasikapay ti nakarit na ak iti kastoy. Awan mabalin. Saan mo malibakan kan malabanan tirik nam. Saan nak nga ro na baybayan ah? Uwin ko nakmat. Kan may sasandatan na matuntunan dito eh. Kasano nga ro ita? Anyo ti pagsapulan ta? In-surrender ko matan ti karinderiya. Manglukat tayo ti sa bali dito eh. Bumirok tayo ti mabalinta paggabangan. Iti dahi ti alugar. Agyaman nakita ka, Astor. Bay, ngiti bagam kanyak. Saan mo lang amo? Tayan ni Apolonio. Ay, saan mo man na damdamagan kanyak ti asawam, Linda? Amok asi ka ti makaamo, Astor. Pangasim. Da ka di pa'y ganas mo amang sapul iti babaerong asawam? Awanan na, nalukay kan tulaunay kan kuana ka. Intulok mo nga gawon ti sabali. Anya? Bagak lang nga rodon idikan ka. Agsipot-sipot ka, ngam binaybay amat. Impalobos mo nga iruruman na ka. Ita, awanan na, anyapay. Kaya't mo asawan. Putno, nga da babae ni Apolonio. Wen, kunak lang nga rodon. Iso, tinangitangal iti sabsabungag. Anya? Agdandan natan kan sali. Ano pa'y mutan nakayatak? Nakasara ka kiti kunak nga asawaak. Inagaw pa'y ti awan paing asawam. Astor. Iso tiga po na nagriri kami. May samot di babae, ampang. Di pa yada asawa na't kinayat na. Amom ka di, tinapananda. Saan ko nga mo? Sabalin ti aday di karinderya ni Sali. Yung pasublat nan san. Tulungan nak nga ro, di ti inalata a karinderya, Apolonio. Wen, niyaki din. Saan ka ngagdanag? Saan mo ko man nasublian ti bisyong? Nangunay ti sugal. Wen ko nakmat danag mo na yan. Tanong subliam. Isina ka. Anya? Saan ko man nga itulog? Asyak ti mangbiag kan ka. Sali. Kan sumapol ka kuma iti trabaho. Wen, arami nagdeta. Basta di nag-isina. Ay ayatan kalaunay. Ay ayatan ka. Ngam no isublim ti bisyo. No aramidem dagiti saan ko akayat. Isubli ka iti asawa. Kanya. Sangsangitan nyo dahil ala kay Apolonio? Anak. Ay, insukat na kayo lang nga rodan. Tinalikodan na tayo. Sangitan nyo kit din. Ay, kas di lang nga rodan tinaramid na. Malaksi da nakaululpit kada kayo takabkabilin na kayo. Sangitan nyo, ti papanaw na imbis nga grambak kayo. Agbiag dayo mat nga ray awan. Sigot matan awan may tultulong na sa kaya. Saan ko maakasta? Ti panagsarsarita iti ama. Ay, sorry na lang, makaungot ka talaga. Naming pinsan lang arudan na napukaw ni respeto kanwana. Uray ni manong John. At taon na ti pungtut nan. Isupay lang ti amayo. Sang ka ulit yu dayta?
Amami no amami, ngam kas jay nga ron. Ay, sorry. Ngam makapungtutak mat kada kayo. Para kada kami, bilamin anatay. Anya? Diyos ko, saan ka kumangag sarita iti kastadag ko? Kas taman ti bagayon, ngam ladingitak nanang. Kagurgurak ni tatang. Anya? Oray kas na iti inaramid ni Apolonio. Saan na nagbaliw ti panagayat ko kenkwana? Oray ko na kaabay-bay akon. Kasladya kabailan ama pukaw iti din na ami. Maanusak ti kinaranggas na kanyag. Saan ko akayat amarakrat ti pamilya ami? Ay ayat nagpailaag ni Apolonio. No, napanawon ko. Sa pulag ita. Sa pulag dagiti kabagyan dayjay ababay. Amangan no itjay tinapananda. Aniya? Sa pulin yun nila kay Apolon yun, nanang? Uwan anak ko, sa pulag ni tatang nyo. Tatang yun. Makamu kayo manlangan. Bayan naklatan anak ko. Ay ayatag ni tatang nyo. Kasladyak kabailan ti pan nakapukaw nakadatayo. Ay, jak amo, awan sa tirik na yung masakitan. Ala, tano agsubli, masigurado yung kadi, asinaan na dahil jay ampang nga nahisukatan na kada kayo? Wano kada tayo, unak manlangan? Anak, Kan, da kayon to, timang biyag kan kwa na. Marlin anak, maanusak amin dagita. Saan lang amapukaw ti amayo iti den natayo. Aniya? Sus, apo, imposible kayo, nanang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ko maawatan ni nanang noon niya, ti kayat na mapasamak manong. Kadadaksan nga aramid ti naramid na. Hadasurun ko kini nanang. Saan mo amay katkan ko na dayta? Saan ta maawatan? Ta saan adata ti masaknan? Uray pa'y. Ngam na siya klaan. Anya pala aga po asapulan na kan pagsubyan na. Kasi tinakunak, nagduduma tayo ti panunot kan Rikna. Talaga. Ngam, kas nakitin may sa ti lalaki dito'y lubong. Anya la una yun. Ay, nagsubli ni tatang kat saan pala nagpapawi. Data yung tumanan, di nakakaasi. Nasakit man tinakam ko, iti inaramid na. Maawatak tirik na yun, nanang. Agyaman na, tamaawatan na anak ko. Inayat ko ni tatang yung iti awan kaasping na. Agmay may salang iti pusok. Iso nga inanusak amin at tuok kan rigat nga impay na itinapalawas. Ta saan matakas di babasit kayo pa eh. Mas dawak mat, nanang. No kaano adadakkel kamin, kan nakaturpos kamin. Dapat ang trabaho. Kasi kit din tinaramid na. Doon dapat gundaway. Kaya't ko nga ilintag kan aunin iti gayong tibasol. No pa'y nasakit nga awatan, tinaramid na. Kan pampamayanda iti kada kayo. Ada kada kayo dayta, nanang. Agyaman ak anak ko. Ngam ko ma. Tinan ulitan no bilang. Tauray, anyan to ti bagbagayon. Saan kunton ngay palubos pa'y adangran. Wano pasakitan na kayo ni tatang. Kasano? Kumusta ti trabaho? Nabanog ka. Alang araw dan. Aginanakan tamangantan. Nakaluto ako. Wow. Dahil talaw na iti magustukin ka. Nakasikaso ka kanya. Subsubadak lang ti panagayat mo kanya.
Kan maano sa kamin arikat. Kaputay ayatan ka. Uray siya. Kat nagasa takmat Apolonyo. Tamarik nakmat. No kasano ti panagayat mo kanya. Apay so, mano? May pumot ka? Wala ding. Ket natural. Ngimato ti sweldok. Wow, nagsaya atan. Ket kasaritak ni nanang. Tasaanan na mapanaglakoy di tindaan. Anya? Panawunan tapno agi na namutan. Ta kastaw na irigrigat na namang isaksaka di tibiyag tayo. Nga oray idiadapay lang ni tatang iti din na tayo. Wan nga rod. Kasanon ti... Ti panagadal mo kasta ka di. Wan. Siya kung ti makamo iti dayta. Kas na kunak. Ngimato ti posisyon ko. Kat siyempre, ngimato mo ti sweldok. Naimbag unay ti Diyos kada tayo, mano. Taadalat na parabor alaklak aman tayo. Podno dayta ading ko. Iso nga igad mo ti agadal ha. Talaga. Tanong makaturpusak kat adan to matin trabaho. Mapadasan matin ni nanang tiag namay. Dahil ka tinasawa kanya ni Manong John, nana. Nasaya at launay Ngem sa anak ngagsardeng agtrabaho. Tad-at lang mabure-burak amang pampanunot kan tatang iyo. Imbagami lang nga roden, adiyo kuman pampanunutan. Pinanawan na tayon. Insukat na kayon. Saan na kayon akayat? Saan mo't abas talipati klatan? Wino basta malipatan. Saan ko nga mo kada kayo? Saan kayo amaawatan na talaga? Maawatam to no si kante agayat anak ko. Diyak mo. Awan siguro iti panunot kong day tabanat. Nang runa no kastumot lang kinitatang ti matumpo nga. Saanan? Aniya? Wala lang. Malaksid nga agad adalak pa lang. Nafobia akit ti kasasaad tayo. Nang runa kada kayo, nakitak ti panang parparikat ni tatang kada kayo. Nakarangranggas. Saan matakas di iti anak ko? Ay, hindi siguro. Naumangarod kada kayo. Katday tangarod. Anya amin ayat ti sinapol ng awan kada kayo. Anyat nagkurangan nyo kan kuana. Aday bagak Apolonyo. Katsapay lang uma, tamawatan na. Oh, anya dayta? Nauma akong ngaglamlamag. Anya? Saan ko amaramit ti kayat ko? Sa pulag ti sigo na biyag ko. Anya di kahit mo asawan? Saan ka makaigim? Iti kabutbukuta ka kwarta. Saan ko amagatang ti kayat ko agatang? Ikang ka matitikwarta ma. Yaw awat ko matiswildo. Manumat lang ang ti sweldo. Iso nakaikadeng akon. Anya dayta? Agsublitan ni Jen nagkapwanta. Anya? Adakan ka. Nagbati ka, winusumurot ka kanya. Isa na mabalin ta. Kabuting mo, ti asawa, kasta ka di. Ko, Pues, tapno awan kabuteng mo. Agsinatan. anya? Nakno saan kan ngaglako dito tindaan, Linda. Naginanaaklaan. Nung mabaling amin kat, saan ako napagtrabahon dagiti anak ko. Basta ka de. Nangruna kan Junjun. Kabailan na kanon nga isakad ti biyag me. Kastamatan iti panagadal ti agturpusan nga ading na. Naked, apay nga rod nga, da ka lang dito tindaan. Sa pulen ti bagi, ti agunay-gunay akas iti daytoy. Sa bagay, adda kasta. Adda ka nun nga, agsakit da no saan da ngagtrabaho. Pudnot ako na. Nga madumot lata dagiti kayat na ti mangsaksaklot iti ima da ngagmalmalaw. Ah, Ayun gaya. Awan ka di pa'y damag mo kada Apolonyo. Wenno day nga ampang no nagsublin dito lugar tayo. no agsublida. Sorry langan, Linda. Nga makaraman kanyak ti asawam a babaero. Aniya? Iso tinangitangal iti babaeng inayayat ko. Astor. Awan makalapad kanyak. Makaraman ni Apolonyo no kunak. Amo na lang aroda na kursunadak. Sinalinan nakpailaan.
Nakasagana amin ng awit ta Apolonyo. Mabalintan ti mapan. Sige, Ngamtay na ibagakkan ka. Saan ko akayat ti may iskandalo? asino kumamot ag iskandalo? Ti asawam. Numaamuan na ang nagsublita. Amangan nurautan na. Di nanto aramidin day tako nakmat. Kasano ang masigurado? San napadpadasan nga ramidin di kasata makaraman kanya. Nay, mabait lang. Sa anak lakit di ngagbidot. Da Apolonyo kan salit dim saag itinagsardang aminipos. Nukas ta. Nagsubli tamatlaan. Dahito yung tigundaway ko. Ang makabalas kan Apolonyo. Makaraman kanyak tilanggong. Polonyo, nagsubli kayo matlagayam. Oh, kumusta, Astor? Anya ka di ti madamag? Dahito iti madamag. Ayop ka. Awanan kay tebain at talaga. Aga-agaw ka? Agdayay nagaw kuking ka. Nisali! Kasanong ibagam ginagaw ko? Katsang kayo mat anadaan iti relasyon. Wan! Pag Ngam amom nga gusto akan ko na. uray ta di nakamat inaklon. Isungawan karbenga magsakitin nakam na kanya. Tas siyak ti kinayat na. Oh, Kas tati ko nam. Ngam aramidak amin nakabalak. Tapno agsina kayo kan sali. Anya. Iso da ito ti saan ko akayat Apolonyo. Anya. Natakaapam nga po kanyak. Dayjeng gamin nga Astor. Di na maklon na siyak tinaklon mo. Kas itinaybagbagakkan ka. Saan ko akayat ti may iskandalo? Saan mo pagdanagan ni Linda kunakmat? Taon maramidan dayjay. Di ko alam Iso nga. Oh, nga niya. Saan ko akayat amadadaal amamimpinsan ti biyag ko? Nakaykagdeng akon. Nga. Anya. Agsinatan sa laengan. Ah. Ha. Awanan na tiyandaan. Nakaawit siguro ni Linda. Nay, sigawat gayam Astor. Napanak iti pwesto medyo tiyandaan ng awang kamatan. So nga impapan ko, nadakan dito balayo. Anya ka diti na patag na ibagam kanyak. At ipadamag ko kin ka. Simmang patan, wano nagsublin da Apolonyo kan sali. Anya? Nakita kita. Kinapudno na. Nadisnog ko ni Apolonyo. An ko na nagawidan tiriknak. Gabo iti nalaos aloksaw ko iti asawam. Sa dinungarod ta ayan da ita. Ikat iti balay da sali ah. Kasta ka di. Tinulong ta ko ma. Sa anak amamingga, ginga iti saan ko ang mapagsina ida. Kaya't mo asawon. Ituloy mo latang arman ni Sally. Saanan? Ang sublatakit din iti tid dati sa bale. Oho, saanan? Kaya't mo man no saan. Makadanon laki di iti asawam ang nagsublitan. Anya ko ma. Numamuan na. Agsublikan iti asawam. Anya. Saan ko akayat ti makidin nakin ka ditoy. Sali. Numaamuan nang agdandan nata. Amangat nurautan nak. Imbagak matking ka na siyak ti makam mo. Diyan mo. Madandanagan nak. Awan gayam. Nakasaritak ti ng sublat iti karinderya. Kaya't nang isublikan niya. Tamaluglugi ka numot. Tabasit ti makmapan mga ni Jay. Manipod saanan asyak ti mangimatmaton. Kasta ka di. Tungpalam ko matibagbagak Apolonyo. Agyaman ka langan. Tasaan ka nga insina amaming pinsan. Anya.
di tinunayo nanam, nagsublin dito dala kay Apolonio, kanya babae na. Isot impadamag kanyak ni Astor. Kat, maragsakan kayo lang na yan. Marlene, anak. Apay, anak ko. No kas pangarigan, tagsubli ni tatang yo. Saan nyo kadi akaya? Diya ka mo. Di ka man tagsa oy tamano. Kayat mo ka di nga agsubli day di alaklakayan, kalpasan tinaramid na. Anya ti kuna ni nanang ay Mariknag. Kayat nang agsubli ni tatang no bilang. Pasaritak pa'y ni nanang. Saan ko masungbatan day tading ko? Saan ko nga mo? Nanya tiramidit no bilang tauman nukot ni nanang agsubli dito ni tatang. Anya ti kahit mo asawan. Sorry. Ngam no bilang kasta ti mapasamak. Amang ano pumanawak dito'y balay? Anya? Uri anya ti aramidek. Sana mapuna si ti panunod ko tinaramid na. Talaga anak sakit tinakam ko. Ading ko. Iso asa pala ko ma. Tasaan na sumangsangpat wano awato ni nanang dahi di alakay dito'y balay. Ada kadi ibagam kanyak, anak ko. Nanang, maawatan kayo no bilang. Kas na ko nakiti na minsan na panagsarita tayo. Nalaos tigurak kan tatang. Ket saan kong amo. No makatupelak no makitak. Amangan no matutupag. Anya, Ngam ipagpagapok kada kayo. anak. No bilang agsubli. Sige. Ikan tayo ti gundaway. Ngam no sana nagbaliw. Saan kon nga mo ti saritaak. Jun, anak. Aging ga iti maliklikam. Saan mo kumaakariri ni tatang mo? Saan ko amay karinanang? Ang saan aday tati parikot? Anak, Nagsarita kami kan Marlene. Ket adda na ibaga na kanyak. amok. Nalaos tigura na kan tatang iyo. Saan nyo ang mapabasol nanang? Nasaktan la unay. Anak, Ket adda na ibaga na kanyak. Asaan ko akayat ang mapasamak. anya ka diti imbaga na. No agsubli ka no ni tatang. Ket awatin nyo. Ni Marlene ti pumanaw. Anya, Banag. Adak mo't kayat ang mapasamak. Jun, anak. Isong agpili kayo ita nanang. Ni tatang. Wano ni Marlene. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.